Bueno, prest balima gaude, hasingo gea, bixi-bixi. Egun guztioi, eta gaurkoan, ekonomia suspertzeko planaren garapenaren inguruko komunikazio bat prestatu dizuegu. Alde batetik, 2016ko ebaluazio bat egin nahi dugu, eta baita ere 2017an nola planteatzen dugun. Beraz, legealdi honen evoluzioa, eta nik esango nuke baita ere, apustu berriak nola enfokatzeko ikuspegia daukagun. Ebaluazio txiki bat egiteko, dagoeneko aurreko astean eta eman genituen datu batzuk, baina bai esan, ekonomia sustatzeko plan honek 200 milioi legealdi honetan edukiko dituen horrek, da genoko 2016 arte, iazko urteraino, bultzatu duela Gipuzkoako enpresaren babesa, enpresa pila baten babesa. Eta orduan, ebaluazio ikuspegitik 2008 enpresa jaso dute, modu zuzenean edo zeharka, gure programa desberdinen babesa, 2008. 419 enpresa berrien sorrera bultzatu dugu, eta 1860 enpresa lanpostu industrial eta enpresa lanpostu sortzeko aukera eduki dugu programa diferenten aldetik. Beraz, esango duke orain arte 2016raino ebaluazio positiboa egiten dugula, eta gure ustez behintzet lan potentea, lan egokia egiten ari gera, eta gure helburuak datorren urtera begira, ildo beretik, joango lirateke ja akumulatuan, alegia orain arteetatik berriak etorrita batuketa eginaz, nahi genuke 800 enpresa sortzea, 2017an ja, altura horretan, akumulatuan didoan bezala, eta akumulatuan baita ere, 3.500 enplegutik gora sortzea. Guk sortuko dugun enplegu eta enpresa hildo guzti horrek eukiko du baita ere babes finantzieroa, 27 milioi eukiko du dotazio bezala industria eta ekonomi susperaldirako planteamentu horrek, gizarte politikak 8, kulturak 10, kultura eta turismoak 10 eta lehen sektoreak 5. Eta reaktibazio susperaldi ekonomiko horrek, diodan bezala, helburu nagusia dauka azkenean gure enpresak gerozta lehiakorrago izatea eta hor babes bat edukiko dute gure partetik, deialdi eta programa diferenten ikuspegitik. Edozen kasutan, legealdi honetan asmo batzu geneuzkan eta asmo horiek hitz batekin laburbitzen ziren da susperaldi ekonomikoa. Gu jaio ginen 2015an eta oraindik ere krisia gainditzeko nahiko lan bagenuen eta gure enpresak ere bai, eta beraz planari martxan jarri genuenean izen bat eman genion da susperraldi ekonomikoa bultzatzeko plan bat, 2015-2019. Eta guk uste dugu horrekin batera, eta behar horrek oraindik ere darrai eta ez dugu alboratuko inolaz ere, baina guk uste dugu etorkizuneko ekonomia enfokatzeko ere garaia dela. Beraz, susperraldia bai, baina baita ere etorkizuneko ekonomia. Eta arlo horretan, guk nahi genuen gaurko komunikazio hortan bereziki inziditu eta hortan bereziki azpimarra ipini. Hain zuzen ere, guk ikusten dugulako badagoela gure ekonomian atal batzuk daude, desente heldua daudenak eta pixkanaka beruntz joango direna denborarekin, eta hortarako ekonomi berri sortu barra gaukagu ordezkatzeko zartzen eta alboratzen dijoan ekonomia. Ez dugu ahaztu behar, lehiakortasun hori enfokatzeko, bere momentuan plan estrategikoak 2 helburu markatzen zituela, 18garrena eta 20garrena. 18garrenak IG egiturei babesa ematen zien, eta hortarako helburu bezala markatzen genuen proiektu eta inbertsioak irristiruaren inguruan bultzatzea, eta 20garren helburuak gehiago lurralde inteligente 4.0ko industria horri babesteko eta enpresak gerozta gehiago sustatzeko helburua markatzen zuen. Beraz, plan estrategikoan dagoeneko ja etorkizuna enfokatzen genuen, eta guk egin duguna izan da batipat urte honetan 2016an definitzen joango gara zeintzuk izango diren apustu estrategikoak gure lurraldean. Eta zuek ulertzeko apustu estrategiko horiek izango lirateke Europako marko batean, Europak ezartzen duen markoa da RIS3 markoa, hor bultzatzen dira lurraldeak espezializazio inteligente batera, eta horren azalpena da guk ezten dugula apustu guztietan sartu muturra, baizik egin barra gaukogula onak geran eta excelente geran arloetan apustua egin,
Eta Euskal Herriak apustu hori egiten duelarik, erkidego autonomoan jaurlaritza lideratzen du, Gipuzkoan ere gure apustu propioak egin barra dauzkagu. Koherentzian eta koordinazioan jaurlaritzarekin, baina apustu horiek egin barra dauzkagu onak geran gauzetan gure lurraldean. Beraz, RIS3 estrategia horretan, espezializazio inteligente horretan, hor daude 3 atal nagusi, erkidego autonomoan eta baita ere Gipuzkoan, lehenengoa izango litzateke osasuna zahartzaroa, bigarrengoa izango litzateke energia elektromobilidadea, eta hirugarrengoa fabrikazio aurreratua 4.0 industria. Eta 3 atal horietatik bakoitzean guk egin nahi dugu apustu estrategiko bat, eta baita ere bultzatuko ditugu bakoitzean gutxienez erreferentziazko zentru bana. Orduan, guk 2016an diseinu horrekin abiatu dugularik gure lana, nahi duguna da 2017an ja definitzea proiektu horiek, proiektu estrategiko horiek, apustu estrategiko horiek, eta horiek ekartzea gutxienez erreferentziazko zentru bat, atal bakoitzean. Ainoak pixkarak gehiago jorratuko ditu kontu horiek, baina bai da egia guk definizio estrategiko hori egiteko eta referentziazko zentru horiek martxan jartzeko, dagoeneko 2017 begira 5 milioi euroko partidu bat daukagula. Hori izango da gure ekarpen ekonomikoa arlo horretarako, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua izango litzateke arlo horietan lidergo papel bat edukitzea, baina lidergo horrekin elkarlana bultzatzea Gipuzkoako enpresei, Gipuzkoako ikerketa zentruei, Gipuzkoako zentro teknologiko, unibertsitate, azkenean ezagutza dagoen eta enpresa eta industria dagoen atal guzti horietan, nahi genuke kolaborazio gune bat sortu. Eta referentziazko zentru horrek eukiko luke hub edo nodo helburu bat, eragile guzti horiek kolaboratzeko eta elkarrekin proiektua martxan jartzeko. Osasunaren arlo horretan guk fokalizatzen dugu referentziazko zentru hori osasuna, zahartzaroa eta baita ere desgaitasun arlo horretan referentziazko zentru bat Pasaian martxan jarriko genduke. Dakizuen bezala proiektu hori abian dago, izango da adinekoentzako zentru bat, baino enfoke berritzaile batzekin eta enpresa eta industria eta ekonomia sortzeko enfoke batekin, eta egia da sustapen ekonomikoko departamentuak bere ekarpena daukala, baina egiten da kolaborazioan gizarte politikako departamentuarekin. Eta hor dago klabea niretzako importantea. Etxe osoak hartuko du parte apustu horietan. Ez du sail bakar batek egingo baizik. Saiatuko gara, tokatzen zaion atalean, elkarlan bultzatzea departamentu diferenten artean. Naiz eta garbi dago sustapen ekonomikoaren enfokoa, nagusiki sustapen ekonomikoko departamentuak aurrera emango duen. Gero, fabrikazioa aurreratuaren enfoke horretan, 4.0 industria horretan, Gipuzkoak bereziki enpresa potenteak eta ezagutza zentru potentea dauzka arlo horretan, ez dugu ahaztu behar adibidez, gure inguru honetan, geografikoki, makina erramientaren nukleo nagusia Gipuzkoan dagoela eta esango genuke gainera, eta Debabarrena, Elgoibar inguru horretan dagoela bereziki. Orduan, guk potentzio hori ikusita, 4.0 horretan, eta espezifikoki baita ere, ziberseguridade arloan daukagun potentziarekin, egin nahi duguna da ziberseguridadeko referentziazko zentrua martxan jarri Gipuzkoan. Eta hori lotu dauzkagun enpresekin, daukagun eszelentziarekin, daukagun ezagutzarekin. Beraz, hor ikuste duzue, osasunaren arloan referentziazko zentrua Pasaian dagoen bezala, eta ja fizikoki badakigun joango den, bigarren horretan oraindik ere hori definitu badauko du, baina bai proiektua jarriko dugu martxan 2017an. Ziberseguridadeko zentru bat Gipuzkoan, eta beraz fabrikazio aurreratuen ikuspegitik gutxienez bat edukiko dugu. Agian gehiago, baina gure obsesioa ez da eraikina edukitzea, gure obsesioa da proiektua edukitzea. Eta proiektu horrek gero, tokatzen balien bada, bere eraikina edukiko du. Baina ezen kasutan proiektua da guk martxan jarri nahi duguna. Eta energia arlo horretan, hor ere proiektu bat martxan jartzeko aukera daukagu, eta garbi dago elektromugikortasunaren inguruan Gipuzkoak daukala talentu eta eszelentzi oso gorena, eta arlo horretan nahi duguna da estrategia bat eduki, eta estrategia horrekin baita ere, helburu bezala legealdi bukaera izango litzateke erreferentziazko zentru bat edukitzea, elektromobilidade inguruan. Ez dugu ahaztu behar, Fidetekek bere aurtengo urrats importantenetako batean
eraikin berri bateko apustu egingo duela arlo horri indarra emateko besteak beste, eta ez du gaztu behar ere adunan Irizarrek martxan jarriko duen, aurten jarriko duen autobus elektrikoentzako lantegi berri hori. Edozein kasutan, ikuste duzuen bezala ekimen diferente daude, baina ekimen horietan helburua izango litzateke estrategia batera bat edukitza Gipuzkoan eta referentziazko zentru bat. Eso sería, por lo tanto, desde mi función como un poco darle un enfoque general a la comunicación. En mi opinión, habida cuenta del trabajo que se viene desarrollando esta legislatura desde su comienzo, con la apuesta relacionada con el fomento y la reactivación de la economía. Decía en euskera que nosotros comenzamos una legislatura todavía con una situación de crisis económica muy potente y, evidentemente, el concepto que marcaba el quehacer de la Diputación desde el punto de vista del desarrollo económico era precisamente la reactivación económica. Ese enfoque continuará en adelante, pero quisiéramos complementarlo con una visión de futuro. Y, evidentemente, el fomento y el fortalecimiento de la economía del futuro del territorio de Guipúzcoa es una de las principales prioridades. Y seguramente el 2017 va a ser un valor añadido, va a ser un elemento que vamos a potenciar cada vez más desde una perspectiva de colaboración interinstitucional. Evidentemente, el Gobierno vasco es el que marca la estrategia RIS3 de especialización inteligente, en el que se enmarca esta iniciativa nuestra. La iniciativa es muy simple. Nosotros quisiéramos que dentro de la estrategia RIS3, en los tres aspectos fundamentales, en la apuesta relacionada con la fabricación avanzada, en la apuesta relacionada con la salud, envejecimiento y la apuesta relacionada con la energía, en cada uno de esos ámbitos tengamos una estrategia. Quisiéramos transformar y colaborar en la transformación del tejido económico del territorio de Guipúzcoa y quisiéramos que en cada uno de esos ámbitos tengamos una estrategia que unifique las diferentes capacidades y las competencias que tienen diferentes agentes del territorio, sirvan como un nodo y, evidentemente, esos pasos den como fruto, como mínimo, un centro de referencia en cada uno de los ámbitos de apuesta estratégica. Y en el ámbito de salud y envejecimiento quisiéramos que el primer centro, un centro de referencia, sea el de Pasaia. En el ámbito de la fabricación avanzada 4.0 estamos poniendo en marcha, desde una perspectiva de colaboración con los diferentes agentes del territorio, un centro de referencia en ciberseguridad y tenemos puesta también en el ámbito de la energía y la electromovilidad una estrategia que quisiéramos también que a final de legislatura tuviese como fruto un centro de referencia. Como decía, en cada uno de los ámbitos, como mínimo, un centro de referencia. Eta hori izango litzateke nire partetik sarrera, hortik aurrera Ainoak igual egingo duena da, zuk egingo zu Ainoa errepaso estugo bat edo zehatzago bat, eta hortik aurrera bar. Egunon guztioi. Diputatu nagusiek esan duen bezala, martxan dugun plangintza honekin egin nahi duguna da susperraldi ekonomiko finkatzearen aldera gure ekarpena, ez? Alde batetik gure programa eta deialdien bitartez ekonomi enpresa eredu lehiakor bat bultzatu nahi dugu lurraldean. Berrikuntzan oinarrituta, nazioarteko merkatuetan saltzen duena, kudeak eta aurreratu modeloak ereduak lantzen dituena eta batez ere langileen partaidetza bultzatzen duena. Bide horretan gainera, enpresan bide lagun izan nahi dugu. Badakizue legealdi hasieratik plangintza bat markatu dugula, enpresakin bisitak egin, enpresakin bilerak egin, beraien beharrak, beraien desafioak entzun, eta horiek gure deialdietan eta berriro ere ekarpen horiek jarri eta hobetu, deialdi horiek. Hori alde batetik, eta bestetik etorkizunera begiratu behar dugu. Etorkizuneko ekonomiaren oinarriak sendotu nahi ditugu, eta alde horretan, bide horretan, industria da gure ekonomiaren zutabea, gure ekonomiaren oinarria eta gure ongizate ereduaren zutabe nagusia. Eta hor badakigu, garbi daukagu, apostu berriak egin behar ditugula etorkizunera begira. Etorkizun handiko sektoreetan, indarra jarri behar dugu lurraldean, bai sektore horiek sortzeko berria direnean eta dauzkagun agenteak sendotzeko.
kate balore guzti hartu behar dugu, eta hori sortu edo sendotu behar dan kasuan. Eta hor, sektore horietan, etorkizunek sektore horietan, ambizioz eta determinazio handiz jokatuko dugu. Gisa horretan lortuko dugu etorkizunari begira gure bi helburu nagusiek direnak, kalitatezko enplegua sortzen jarraitu eta gure ongizate eredua mantentzea. Bi helburu nagusi horiek kontutan hartuta, 2017ko 4 helburu nagusi jarri ditugu eta helburu nagusi horiek betetzeko 7 lan ildo. Ekonomia suspertzeko plan hau, industriarekin lotuta daukaguna, erabat sendotzeko eta oinarri berriak jartzeko. 7 lan ildo hauek aipatuko dizkizuet, bakoitza bere aurrekontuarekin eta zehaztapen txiki batekin. Alde batetik, lehenengo lan ildoa, Foru Aldundiak Gipuzkoako enpresen aliatua, 700.000 euro inguru. Gure enpresen, aipatu dugun bezala, gure enpresen bidelagun izan nahi dugu, Gipuzkoako enpresen eredu lehiakor hori bultzatuz, eta batez ere gure enpresen behar, desafio horiek entzun eta horretan lagundu. Bigarren lan ildoa, parte hartzea eta kalitatezko enplegua. Hemen asko insistitzen ari gera, badakizue gure helburu nagusienetako badala, 2.300.000 euroko aurrekontua dauka. Pertsonen langileen partaidetza oinarritza duen proiektuak bultzatuko ditugu. Eta gainera nahi dugu Gipuzkoa erreferente bat izatea Europa mailan eta hori bultzatzen ari gera. Bai etorkizuna eraikiz programetan, bai gure departamentuko programetan, eta hain zuzen ere aste honetan Bruselasen jardunaldi baten parte hartuko dugu Gipuzkoako erreferentzia eta Gipuzkoako kasua aurkezteko. Hirugarren lan ildoa, enpresentzako talentua, Gipuzkoaren talentua. Gaur egun daukagun desafio handienetakoa bada, eta egiten ari geran bisita eta bilera horietan gehien azaltzen den puntu bat, talentua. Gure talentua berriro ere erakarri behar dugu, talentua berriro onera itzultzeko lan ildo batzuk markatu, eta baita talentu berria ere finkatzeko. Iaz Gipuzkoa Talent jarri genduen martxan, programa oso ondo funtzionatzen ari da, eta aurten egin nahi duguna da Gipuzkoa Talent programa hori sendotu ekimen da lan ildo berriak jarriz. Laugarren lan ildoa, dimentsioa, lehiakortasuna eta nazioartetzea. Iaz 8 milioi eurotako aurrekontua daukana. Lehen esan dugu, gure ekonomiaren susperraldia finkatu eta sendotu nahi baldin badugu, enpresa eredu lehiakorrak bultzatu behar ditugu. Eta honek 3 hanka nagusi ditu. Alde batetik enpresa lehiakorrak izatea, lehiakortasun hori areagotzea, gure enpresen arteko elkarlana bultzatzea eta nazioartekotzea. Kanpoko merkatu horietan salto egiteko bultzara hori eskaintzen. 5. lerroa, hazkunde adimentsua, ia 5 milioiko aurrekontua daukana. Gure helburua hemen ezagutza berria, berrikuntza berria sortu eta batez ere helburua enpresei transferitzea. Ekonomian guk teknologi transferentzia hori deitzen duguna, ezagutza sortu, berrikuntza sortu, baina helburua da enpresetara helaraztea. Eta IGIG alorre honetan aurrekontuan ere esfortzu handia egiten ari gera, eta nahi duguna da Europa mailan rationa dauzkagu eta hor ere erreferentzia bilakatzea. 6. lerroa, ekonomia aktibitate berria edo ekintzailetasuna deitzen dioguna, 5.300.000 eurokoa. Ekonomi berria sorrerazi behar dugu, esan dugu Gipuzkoa beti izan da ekintzailea eta horta etorkizunean ere ekintzailea izatea behar dugu. Ekintzaile izate horretan guk ere berritzaileak izan behar dugu eta lan eredu berriak finkatu behar ditugu. Ekosistema bat badaukagu ekintzailitasunean Gipuzkoan, sendotu egin behar dugu, eta batez ere nik uste dut gure ekarpenak egin behar ditugula, Alde batetik finanziazio eredu berritzaileak landu behar ditugu, lantzen ari gera horretan, barnekintzailetasuna, intraemprendimiento deitzen dana hori bilakatu behar dugu erreferentzia. Barnekintzailetasuna horretan egiten duguna da gure startupak, gure enpresa berriei kapitala
transferitu, baina kapital inteligentea, kapital adimentsua, eta hori da proiektuak azeleratzeko erarik eraginkorrena. Hori probatuta dago, gure lurraldean eragile guztia dauzkagu, eta hori sendotu egin behar dugu aurrera begira. Eta 7. lan ildoa, enpresa inbertsioetarako testuinguru lehiakorra izatea. 400.000 euroko aurrekontuarekin, hemen nahi deguna da, hasieratik garbi daukagun beste helburu bat, bete, alde batetik Gipuzkoa kanpoko inbertsioentzako lurralde erakargarri bat, lurralde lehiakor bat bilakatu, baina baita hemen gure enpresentzako, gure enpresak bertan geratzeko lurralde lehiakorrare bultzatzen izatea, ez? Eta, 7 lerro hauek martxan dauzkagu, lanean ari gera, eta hauekin batera, diputatu nagusiak aipatu ditun sektore estrategikoak bultzatzeko apostu garbia. Apostu estrategiko hauek bultzatzeko ez gera igari bakarrik programa eta lanildo konkretuaz. 7 lanildo hauetan dauden programa guztiak lehentasuna jarriko dute apostu estrategikoetan. Beraz, apostu estrategikoetan planteamendu orokor bat, apostu benetazkoa, eta lan hildo hauetan atzaltzen diren programa guztietan lehentasuna izango dute, orain aipatuko ditugun, RIS3an dauden 3 sektore estrategikoak, eta gure kasuan gastronomia ere sartu dugu. 5 milioiko aurrekontua izango dugu guztira, eta gure helburua da sektore estrategiko hauek sendotzea, bultzatzea, eta sektore estrategiko bakoitzak bere erreferentziazko zentru bat edukitzea. Hor bilakatzen baldin bai da, ulertzen dugu gure lurraldeko enpresak, zentru teknologikoak, ikerketa zentruak eta bestelako eragile guztiak hor elkarlan horrean eta zentro horretan lan egingo dute, elkarlaneko proiektuak aurrera eraman eta erreferentzia bihurtu lurraldea. Banan aipatuko dizkizuet sektore estrategikoak, fabrikazio aurreratua, esan dugun bezala, biozientzitakoa, smart mobility edo elektromugikortasuna deitzen dioguna, eta baita gastronomia ere. Fabrikazio aurreratuan badakizue dagoeneko martxan jarri digula Gipuzkoa 4.0 fabrikazio aurreratuko sarea, aste honetan bertan hasiko dira hor markatutako jardunaldiak martxan, enpresetan eta zentroetan, eta badakizue Gipuzkoan punta-puntakoa diren esperientzia aurreratuak, arrakasta izan duten esperientzia aurreratu horiek, zentru horiek, enpresa aurreratu horiek, beste enpresa guztitara zabaltzen dituztela. 4.0 kasuan, eta esan bezala, aste honetan jarriko dira martxan jardunaldi horiek. Eta bereziki, 4.0 arlo honetan, zibersegurtasunaren apostua. Badakizue gaur egun 4.0 industriak, Internet of Things asunto guzti honetan, aldaketa desafio handiak dakartzela, batez ere industriari lotuta, ez? Eta hor zibersegurtasunak izugarrizko papela jokatzen du. Kanpotik entzuten ditugu Wikileaks eta Errusiako espionajeak eta Holandako hauteskundeak eta badirudi hori oso urruti dagoela, baina egunero gure enpresak zibersegurtasuneko atakeak jasatzen dituzte. Eta hori hemen daukagu eta geratzeko etorri da, eta horri frente egin behar diogu. Badakizue, aipatu dugu zibersegurtasun zentru hori bultzateko asmo sendoa daukagula, diseinatzen ari gera, eta batez ere, bereziki industriari begiratuko dion zentru bada. Enpresei alerta goiztiar zerbitzuak eskainiko dien zentrua, baina baita ere formazioa. Lehen aipatu dugu, bisita enpresekin egiten ditugun bilera horietan, hau ere asko ateratzen den gai bat da, horrek bultzatu gaitu horrelako zerbait aurrera eramatea, eta formakuntza alde batetik ikusten dugu garrantzitsua, perfilak etorkizunean eta gaur egun falta den perfil bada, hori formakuntzan bidez osatu egin nahi dugu, eta aurrera begira formatutako pertsona hauek zerbitzu horik eskainiko dituzte. Betez ere, enpresei zerbitzu alertiar horrek, formakuntza, eta baita sensibilizazioa ere. Sensibilizazioa orokorrean, baina bai enpresa txikienetetik hasi eta hundinetarako zibersegurtasun arlo honetan kontzientzia bat eduki dezaten. Eta paraleloan badakizue piloto bat martxan jarriko degula Gipuzkoako lurraldeko 15 enpresetan,
dispositibo batzuk jarriko ditugu, zibersegurtasun atake horiek nolakoa diran, ze arlotati datozen, nolabait ere kuantifikatu, zehaztu, eta horrek lagunduko digu gerorako zerbitzu horiek hobeto definitzen. Bigarren apostu estrategikoa biozientziak. Badakizue biozientzia osasunaren arlo honetan, Gipuzkoak badaukala ja estrategi bat, Donostiako Miramon Parke Teknologikoan baditugu bai ospitaleak, onkologikoak, biodonostia, bioinkubadorea, startup, ikerketa bultzatzen ari diren zentruak, eragile desberdinak, eta sektore honen garrantzia Gipuzkoan sendotzeko eta arlo horretan sortzen ari diren enpresa berriak ere bultzatzeko, biozientziak fundazioa berriro ere martxan jarri dugu. Honen berri laizter izango dezue, ja martxan dago, eta laizter izango dezue berri gehiago, xetasun gehiago. Baina, bestetik aipatu nahi dugu, eta hemen ere ambizioz jokatuko dugu, hor sortzen den ezagutza guzti horrek islada izango duela Pasaian jarri behar dugun erreferentziazko zentru horretan. Dependentzia, zartzaroa, gaur egun daukagun errealidade bada, eta horri erantzun bat eman bertzaio. Zentru aurreratu bat izango da, sektore honetara Gipuzkoa duen estrategia eta posizionamendu guztia sendotu eta osatuko duena. Diputatu nagusiak aipatu du, elkarlanean eredu izan behar dugu guk ere, gizarte politikako departamentukin lanean ari gera, zentruan nola izango den diseinatzen ari gera, eta nahiko aurreratuta daukagu. Ikerkuntza eta berrikuntzako gune garrantzitsu bat izango du zentru honek, batez ere esperimentazioa, pilotajea, ensaio klinikoak bertan ahalbideratuko dira, eta honen inguruan teknologia, produktu berriak, arreta eredu berriak ere landuko ditugu, eta dana bertan probatzeko planta, laboratorio, smart living bat, horitako bat, kokatuko dugu bertan. Garrantzitsua, esan dugun bezala, ezagutza bat sortuko da, eta lehen aipatu dugun bezala, transferitu egin behar dugu. Eta transferituko dugu enpresa berriak sortuz, eta hemen kokatuko dugun, zentru honetan kokatuko dugun laboratorio moduko honetan, hori dana esperimentatu, pilotatu, eta martxan jartzeko bidea izango da. Apostu sendoa, biozientzietan, Gipuzkoan erreferentzi bat bilakatzeko. Hirugarren apostu estrategikoa Smart Mobility deitzen diguna, mugikortasun elektrikoa eta energia biltegiratze, almacenamiento de energia deitzen dugun horretan. Gipuzkoan erreferentziazko agenteak ditugu hor ere, alde batetik enpresa traktorak ditugu, diputatu nagusiak aipatu ditu, Irizarko kasua, planta berria izango dugu, ikerketa eta zentru teknologikoetan ere erreferentzia, Europa mailan erreferentziazko proiektuak bultzatzen ari diran zentruak ditugu, Fidetek, Ikerlan, Bikontek kasu hauetan, eta lehen lehorreko ikerketa eta teknologia hori martxan aplikazioen bidez jartzen ari diran, enpresak ditugu, erakundeak ditugu, klasterrak ditugu, agente guztiak ditugu, eta balore kate, kadena de balor deitzen den horretan, fase guztietan agentak ditugunez, elkarlanean ari gera proiektu berriak bultzatzen. Kasu honetan, udazkenetik aurrera tailer batzuk martxan jarri ditugu, ospatu ditugu, 40 enpresa, eragile, kluster, zentru, unibertsitate desberdinak parte hartu dute, eta jadana, nik uste dut, uda aurretik eukiko ditugula, elkarlanean martxan jarriko ditugun proiektu zehatzak. Estrategia garbia lehen esan dugun bezala. Gipuzkoa, Smart Mobility arlo horretan, energia biltegiratze horretan, erreferentzi bihurtu, eta arlo horretan ere enpresa berriak sortu eta daudenak indartu teknologi ikerketa berri horietan. Badakizu Smart Mobility inguru honetan mugitzeko sistemak asko aldatzen ari dira, mugikortasun elektrikoa sistemen garapena handia bizitzen ari gera mundu guztian, baita Europan ere, eta aldaketa guzti horietatik kanpo ezin dugu geratu batez ere daukagun lurraldea eta dauzkagun agente guztiak kontutan izan da. Eta hemen ere, apostu benetakoa eta ambiziokoa izango da Smart Mobility inguruan erreferentziazko berrikuntza eta esperimentazioko zentro bat martxan jartzea. Gure lurraldeko enpresa guztientzat,
eta eragile zentru, unibertsitate eragile guztientzat, erabilgarri eta lagungarri izango dena batez ere elkarlanean martxan jarriko dituzten proiektu guzti horiek bultzatzeko. Eta laugarren apostu estrategikoa, lehen esan dugu RIS 3 hauetatik kanpo geldituko nitzekela nitxo de oportunidad deitzen zaio, baina gastronomia arloa dugu. Eta kasu honetan, bestetan bezala, bai energian aukeratu dugun bezala, elektromobilidadea aukeratu dugun bezala, edo fabrikazio aurreratuan zibersegurtasuna aukeratu dugun bezala, gastronomian ere gastronomia digitalera joko dugu. Azken finean, gastronomian eta konkretuki digitalizazio gastronomiko honetan egingo duguna da ekintzaileak proiektu diren horiek plataforma bat sortu proiektu guzti horiek azeleratzeko. Azken finean nahi duguna da 4.0 kontzeptu hori gastronomiara bideratu. Eta proiektu internazional mailan proiektu horiek bultzatu, erakarri eta azeleratzeko plataforma bat bilatu nahi dugu Gipuzkoa bera. Gipuzkoan baditugu lehen sektoretik hasita, klasterrak hasita, industria hasita eta zentruak horre eta nahi duguna da Gipuzkoa osoa gastronomian erreferentzia bilakatu, baina ez gastronomia jatetxetan edo gure Michelin izarretan bakarrik. Teknologia ere gastronomiara bideratu, ez? Eta gure etorkizuneko garapen ekonomikoan ere, oraindik ere, indar bat edo sendotzeko aukera bat eman. Eta bukatzeko esan, 4 estrategi edo 4 apostu estrategiko hauetan bultzatzen ari gerana dela erreferentzia bilakatzea. Baina erreferentzia bilakatzea Gipuzko indartzeko, baino mundu mailako erreferentziak kontutan edukita. Bai internazional mailan eta batez ere Europan dauden erreferentziazko zentruk eta beste eredu batzuk aztertzen ari gera, bisita batzuk ere egingo ditugu, gure erreferentziazko zentru horiek benetako punta-puntakoak izan daitezen. Eta erreferentzia horiek lantzen ditugu bai gure programetan, 4.0, Gipuzkoa 4.0 sari horretan bezala, Alemaniako erreferentzi bat hartu gendun, bakarra, mundu mailan, eta erreferentziazko zentru hauetan ere, Europan ditugun eta Europatik kanpo ere ditugun beste erreferentzia batzuk aztertu, bisitatu eta Gipuzkoara erakarriko ditugu benetako erreferentzia izateko. Eta, nahi baldin baduzu laburbilduz erderaz laburpentxo bat, estamos articulando una estrategia sólida y ambiciosa en cada uno de los sectores de futuro, principales sectores de especialización establecidos en la RIS 3, en la estrategia RIS 3 europea, como son las biociencias, salud, envejecimiento, la fabricación avanzada y la movilidad eléctrica, con una dotación de 5 millones de euros para las apuestas estratégicas y con el objetivo de crear un centro de referencia en cada estrategia. En Biociencia Salud hemos anunciado ya que Pasaia albergará un centro orientado a la innovación, a la experimentación en tecnologías y en productos relacionados con la atención a la dependencia y al envejecimiento. En materia de fabricación avanzada, además de los programas pioneros que ya hemos mencionado en relación con la industria 4.0, vamos a poner en marcha un centro de ciberseguridad. Además, en paralelo, estamos poniendo ya en marcha un programa piloto para atender mejor, detectar las necesidades de esos ciberataques en la industria guipuzcoana y ofrecer unos servicios más ad hoc a nuestras empresas desde ese centro de ciberseguridad. En relación a la movilidad eléctrica, Smart Mobility y el almacenamiento de energía, ya venimos trabajando en una estrategia compartida con todos los agentes de Guipúzcoa y vamos a hacer de Guipúzcoa un polo de desarrollo industrial en materia de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica. Y la apuesta principal aquí en este ámbito también sería la creación de un centro de innovación, de experimentación en Smart Mobility que se convierta en una referencia para todo el tejido industrial de nuestro territorio y del que quiera venir. Vamos a estar abiertos completamente. Y decíamos que también en gastronomía una apuesta por la gastronomía digital, incorporar todo lo que es la digitalización, la tecnología a ese sector tan nuestro y convertirlo también en una de nuestras apuestas económicas en el futuro de Guipúzcoa. Gure aldetik, besterik ez?
Galderarik baldin badago? La línea 4, dimensión, competitividad, internacionalización de nuestras empresas, pues en lo que venimos trabajando sobre todo es todo lo que sea mejora de competitividad de nuestras empresas con diferentes programas. El tema de la internacionalización, aparte de los programas, estamos haciendo también un análisis de lo que puede ser más una gestión política de la internacionalización para nuestras empresas, organizando unas misiones más a medida de las necesidades que tenemos y sobre todo enfocadas a las apuestas estratégicas que acabamos de mencionar, y todo el tema de cooperación entre empresas. Ahí vamos a hacer una apuesta importante, poniendo en contacto todavía más a las empresas tractoras con las empresas del territorio, incluso haciendo unas apuestas comarcales, impulsando la colaboración. Creemos que es clave por el tamaño de nuestras empresas, por las apuestas que tienen que hacer en el ámbito internacional y que tienen que colaborar más, ¿no? Tiene casi 8 millones de presupuesto la línea 4 y la línea 6, comentabas, ¿no, Julio? La línea 6. La línea 6 es la línea del emprendimiento. Ahí sabéis que tenemos una apuesta muy concreta desde el emprendimiento más básico, en base a los programas Check-in, Making, enfocado el check-in a los proyectos más, los proyectos básicos de comercio más tradicionales. La línea Making, que son los proyectos impulsados por mujeres en este caso, hasta las líneas del emprendimiento de base científico-tecnológica, más avanzados en relación con los centros tecnológicos, en relación con las universidades. Hacemos también una apuesta en lo que son las inversiones de esas startups en los 5 primeros años. Tenemos una línea específica startup para esas inversiones. La línea Barnetecking de intraemprendimiento que queremos reforzar con fórmulas de financiación innovadoras, más adecuadas, más ad hoc en cada fase de emprendimiento, previo al estudio de viabilidad, posterior a la puesta en marcha de la empresa. Un poco todo engloba todo lo que es el emprendimiento, el intraemprendimiento, con fórmulas más innovadoras y yo creo que adaptándose mejor a las necesidades en cada fase de esas startups. Ni hasiko naiz, oraindik ere ez dugu, Ainuak esaten zuen oso aurreratua dagoela, proiektua bera aurreratua dago, baina beste gauza bat hori kokaleku bat topatzea. Ez guk nahi egon nuke hori ja helduta dagoenean komunikazio berezi bat egitea horren inguruan. Bai da egia, proiektu horrek ditula bi hanka nagusi. Bata da, izango litzateke ikuspegi asistentziala, egia gizarte politiketako sailak, Maite Peñak, berak ikusten du Pasaian behar berezia dauketela gizarte politiketako atal diferentek, bai etxez-etxeko zaintzak, bai enfoke ja residentzialagoak. Orduan, kontua izango litzateke oinarrian edukiko duke adineko pertsonen egoitza aurreratu bat, beraz hor egongo litzateke proiektu bat eta helburu nagusi izango litzateke adineko pertsonen egoitza baten giroa ospital itxuratik edo kutxutik etxe ikuspegira paratzea, etxe sensazio bat paratzea, eta hor badago proiektu bat, eta proiektu horrek rekorrido handia dauka, Pasaian martxan jarriko litzateke, eta bere arrakasta, nik horrek usten dudana, gauzatzen denean, edatuko litzateke sistema osora. Hortik dihoa pixkat enfoke aurreratzailea eta berritzailea ikuspegi asistentzial batetik. Ikusten duguna da, bigarren hanka batean, ekonomia berria, etorkizuneko apustu estrategiko bat egiteko momentuan, apustu horrek bat egiten duela riziru estrategiarekin, osasunaren atalarekin. Eta hor nahi genuke, ekonomia berria sortzea. Orduan, Ainuak esaten zuen, horretarako espazio propio bat edukiko du egoitza horrek.
IGIG, dinamikak martxan jartzeko, zerbitzu eta produktu berriak testatzeko, eta rekorri dauki dezake baita ere startup edo enpresa berriak sortzeko ere. Oraindik ez dut zehaztu nahi nun izango dan, baina oso aurreratu da dauzkagu gestioak kokaleku konkretu bat edukitzeko baita ere Pasaian. Baina barkatuko jazu oraindik ez daukagu gauzatua era bat, eta hor dakizuen bezala baita ere Pasaian erakunde askoren arteko kolaborazioa gauzatu beharra dago, maila diferentetan, besteak beste portua ere tartean dagoelako. Orduan, hori guzti hori helduta daukagunean eta adostu daukagunean plazaratuko genduke. Gipuzkoan izango da. Gipuzkoan izango da. Aztertzen ari gera, baina, diseinua aurreratzen ari gera, enpresakin, eragilekin, bailara bakoitzen dauden berezitasun horiek ere aztertzen ari gera, ni badakizue lurralde orekako diputatua ere banaizela, hori dana ere aztertzen ari gera, eta legu egokina erabakiko dugu. Nun izango dan, erabakiko dugu. Laizter izango dituzue xehetasun gehiago. Ez, kaldetu, nahi bat badezu, baina ez, hori Smart Mobilityko kasuan diseinatzen ari gera, hor garrantzi handia izango du elkarlaneko ze proiektu aukerako ditugun, lehentasuna emango zaie proiektu elkarlanerako proiektu batzuei, eta proiektuen beharren arabera erabakiko da kokalekoa. Garrantzitsua da hori kontutan edukitzea. Zentrua ez, lanean ari gera, etengabe guretzako lehentasunezko proiektua dira, lehenengo proiektuak aukeratu behar ditugu, agenteak, eragileak eta horren arabera lekua. Precisamente quería que me lo comentas en castellano. Puede ser esos centros de referencia, dónde se van a ubicar y cuándo se van a concretar. El centro de ciberseguridad, como sabéis, Guipúzcoa va a hacer una apuesta ambiciosa, con determinación, porque veníamos hablando de las necesidades que nos manifiestan las empresas, ¿no? En las reuniones de trabajo que mantenemos con ellas. La necesidad de tener gente formada en ciberseguridad, la necesidad de tener esos servicios de ciberseguridad nos han llevado a hacer esta apuesta estratégica con todos los agentes. Como decíamos, tenemos startups que pueden ofrecer esos servicios, tenemos los agentes que pueden hacer, digamos, dotar de esa formación a las personas y a las empresas, y lo que estamos haciendo es pues, un plan de viabilidad de ese centro. Estamos diseñando los servicios de alerta que tiene que ofrecer a las empresas, los servicios de formación que tiene que ofrecer y también los servicios de sensibilización, ¿no? Que queremos que también ofrezca al territorio. Y en base a todas esas premisas se decidirá el lugar, tanto para el centro de ciberseguridad como para el centro del Smart Mobility, el almacenamiento de energía. Estamos trabajando en definir qué proyectos se van a seleccionar, qué proyectos van a tener esa prioridad, y en base a las necesidades que tengan esos proyectos de cooperación, pues decidiremos el lugar más adecuado para ese centro. Puede ser un centro de experimentación, de desarrollo tecnológico. Ahí sabéis que tenemos ya puestas en marcha, como la colaboración que tenemos con el centro Cidetec, la apuesta que está haciendo Irizar con la planta de electromovilidad en Aduna. Pues tenemos en cuenta todos estos agentes, y luego las apuestas que en materia de colaboración, en cooperación, vamos a poner adelante. Claro, nosotros lo que estamos estableciendo es una estrategia, es decir, coherente además con la estrategia europea de especialización inteligente. Especializar significa al final que vamos a elegir una serie de ámbitos en los que pensamos que Guipúzcoa es potente, tiene capacidad. No queremos darle a todo. Esto no va a ser un café para todos. Vamos a especializarnos. Y esa estrategia tiene que desembocar en centros de referencia, porque pensamos que la pluralidad de agentes que hay necesitan ámbitos en los que colaborar. Pensamos que un centro de referencia es un instrumento para esa especialización inteligente, en aquellos ámbitos en los que Guipúzcoa, como decía, es excelente. Y digo, en las cuestiones en que estamos enfocando, no es casualidad que tengamos centros tecnológicos y empresas potentes en cada una de ellas. Y la institución lo que quiere es
que todos ellos colaboren en proyectos más ambiciosos para generar la economía de futuro del territorio. Ese sería el enfoque. Evidentemente, desde el punto de vista comunicativo, decir dónde va a ser físicamente ese centro es importante. Nosotros lo que marcamos es un proceso. Ese proceso va a tener como el 2017 como año crítico. En alguna cuestión, como en el centro de referencia de Pasaia, seguramente el año crítico de definición ha sido el 2016. Y el 2017 seguramente ya tiene que establecer físicamente un ámbito. Nosotros quisiéramos que para final de la legislatura el de Pasaia estuviera ya en marcha, pero tiene una evidente complejidad. Quisiéramos que estuviera en marcha, pero vamos a hacer todo lo posible para que así sea. En el resto, la prioridad del 2017 va a ser precisamente la definición de los proyectos. Luego ya vendrán las ubicaciones geográficas y físicas, pero lo primero, lo que nos interesa realmente son los proyectos. Y una cuestión solamente, en política, y nosotros en anteriores legislaturas hemos tenido seguramente un fallo, ¿no? una carencia importante. Y es el hecho de que lanzábamos primero los edificios y luego los proyectos iban detrás. Y nosotros queremos darle la vuelta a eso. Antes hablaba Ainhoa, en el ámbito de la salud tenemos definido Pasaia. Es cierto que en el RIS3, en los territorios de oportunidad, hay cuestiones relacionadas con la salud que tienen también su desarrollo, que vamos a poner en marcha, el ámbito de la alimentación, la gastronomía. Pero luego, en otras cuestiones, hay territorios de oportunidad que tienen que ver con las industrias audiovisuales que queremos poner en marcha en Tabacalera. Tenemos el edificio, falta el proyecto, ¿no? Y yo creo que esa tendencia la vamos a invertir. Primero queremos fomentar y profundizar en un proyecto y luego ya lo ubicaremos geográficamente. Vale. Guke azkenean Europa mailan espezializazio adimendunaren arlo hori ezurmamitzeko eta zehazteko determinazio daukagu Gipuzkoan. Espezializazio horrek esan nahi duena da, estrategiak eduki behar ditugula, proiektuak gauzatu behar ditugula, eta gero ondoren etorriko da kokaldekua. Kasu honetan, osasun arlo horretan Pasaian daukagu lehenengo kakapena, eta hori da proiektu oso aurreratu daukagulako, baina beste arlo horretan, bai elektromobilitatearen inguruan, energiaren inguruan, eta baita ere, esan dezakegu, 4.0, fabrikazio aurreratu arlo horretan, aurrena proiektuak eduki behar ditugu, eta gero ondoren etorriko da bereko kalekua. Eta nire aldetik importantea dana da justu hori, ez? Referentzizko zentru horrek lagunduko digu espezializazio inteligente hori egiten, eta eragile guztiak bateratzen proiektu batzuen inguruan. Nik uste dut Gipuzkoak daukan utzik importantenetako bat, batipate etorkizuneko ekonomia arloan, da taifen erreinu bat dela, neurri handi batean. Eta eragile bakoitzak bere agenda propioa daukala. Guk nahi duguna da, erreferentzizko zentru batek fokalizatzea eta elkarrekin proiektuak aurrera ateratzeko aukera ematea. Bueno, a ver, yo creo que son dos iniciativas que son compatibles, pero no tienen por qué ser idénticas. Es decir, nosotros, como decía previamente Ainhoa, hemos establecido una estrategia observando la necesidad que tienen las empresas del territorio y también atendiendo al talento y a la capacidad propia. Es decir, nosotros lo que vemos es que en Guipúzcoa haya empresas relacionadas con la ciberseguridad que tienen una capacidad tractora muy importante, que nos tienen que llevar a esa especialización inteligente, a tener un centro de referencia en el que colaboren ellas con las empresas, los centros tecnológicos, el ámbito de la innovación y del conocimiento de Guipúzcoa. Luego partimos de una necesidad empresarial, industrial, y el enfoque es ese. El enfoque del Gobierno vasco tiene otra serie de especificidades que tienen que ver con sus, por ejemplo, las infraestructuras críticas que tienen,
todos los servicios de seguridad, incluso el propio Departamento de Seguridad del Gobierno, que tiene un enfoque diferente al que yo acabo de citar, pero que evidentemente también tiene un desarrollo industrial, que en este caso entraría, digamos, en colaboración o una posible alianza con el centro más, con un enfoque más específicamente industrial de Guipúzcoa. Con lo cual decía, en principio podrían ser dos. Nosotros tenemos en el ámbito industrial una vocación de liderazgo a nivel de Euskadi, porque pensamos que el talento y la capacidad están en empresas en gran parte guipuzcoanas. Nosotros pensamos que esa apuesta se tiene que realizar en el territorio de Guipúzcoa, pero no prejuzgamos las apuestas que tienen que hacer otras instituciones. Ese liderazgo lo marcamos. Hay ámbitos en los que podemos colaborar. Ya veremos cómo se desarrolla esa colaboración. Yo creo que lo que tenemos que hacer cada una de las instituciones es desarrollar los proyectos. En la medida en que el nuestro esté bien desarrollado, luego vendrían ya los espacios de colaboración con otras instituciones. Entiendo que yo no me meto en camisa de once varas. El Gobierno vasco también tiene que hacer su recorrido. En la medida en que se vaya definiendo, pues entraremos ya a mirar los espacios de colaboración. Una duda, en este proceso, tanto el Gobierno vasco de definición como el de la Diputación, por así decirlo, ¿estas dos apuestas podrían converger en una? ¿O no? O sea, o el Gobierno vasco tendrá su propio centro de ciberseguridad y Guipúzcoa tendrá su propio centro de ciberseguridad. Nosotros vamos a tener el nuestro, o sea, eso lo tenemos claro, y estamos definiendo el proyecto y lo estamos definiendo muy a la medida de las necesidades de nuestras empresas, de la industria guipuzcoana. Lo que decíamos, muy enfocado a lo que es la industria, la formación, la generación de talento en ese ámbito. Lo hemos compartido con Gobierno vasco y hay puntos en común, y eso, bueno, cuando ellos tengan definido su proyecto, pues estamos hablando y veremos en qué converge. Porque desconocen la apuesta del Gobierno vasco, ¿dónde se podría situar? O sea, es que me parece, sin más, que a lo mejor no tiene más un poco chocante, porque fue justo un proyecto que anunció la consejera Tapia aquí en Guipúzcoa, en la sede de Orona, etc. A ver, que no es como sea contraprogramar, pero es un poco paradójico que haya como dos proyectos que pueden ser en determinados aspectos muy similares abiertos, ¿no? Puede ser paradójico, pero también es una oportunidad. Lo que tenemos es una necesidad, y todas las instituciones sabemos que va a ser una necesidad creciente. Cada institución tiene su propia agenda y ha coincidido que cada una de las instituciones tiene como proyecto un centro de referencia. Como decía, lo importante para mí, antes lo he dicho y repito, lo importante es el proyecto. En la medida en que se vayan definiendo los proyectos, veremos en qué puntos pueden converger. Pero, lo decía, para nosotros, desde el punto de vista industrial en ciberseguridad, Guipúzcoa tiene vocación de liderazgo a nivel de país. Ez dut hori bera horrelaxe esan, nik esan dudana da, erakunde bakoitzak bere proiektua garatu behar duela, hori da, eta nik arlo industrialean, Gipuzkoak bokazioa dauka lideratzeko arlo hori erkidego eta herri ikuspegitik. Baina horrek ez du esan nahi, nik baldintzatu nahi dudanik Jaurlaritzaren erabakia. Nik esaten dudana da, gure proiektuak azpimarra jarriko duela aspektu industrialetan behar handia daukagulako eta almen kapazitatea handia daukagulako. Horrek ez du inolaz ere baldintzatu nahi Jaurlaritzaren erabakia. Ikusten dugu proiektu bakoitzak gauzatzen den herrian, egin beharko dugula esfortzu bat eta ahalegin bat bateragarritasunak aztertzeko. Baina nik ez dut nire hitzekin baldintzatu nahi Jaurlaritzaren erabakia. Nik garbi daukadana zein da nire responsabilidad eta nik hori gozatuko dut. Apostu. Sí. Si algún otro territorio está por la labor de desarrollar otro centro de seguridad. No, en principio, con lo que hemos compartido con el resto de territorios, no. Lo que iba a comentar, David, es que en todas las apuestas estratégicas lo que estamos analizando muy bien es en qué tenemos las fortalezas. Los ámbitos son muy amplios, lo que hemos seleccionado es en qué nicho nos vamos a especializar, y en ese nicho, o sea, en esa selección de nichos, lo que tenemos muy en cuenta es qué fortalezas tenemos.
y en los 4 que hemos decidido lo que tenemos muy claro es qué centros de investigación tenemos, que son referentes, qué centros tecnológicos también están desarrollando, empresas tractoras, empresas subcontratistas, clústeres y resto de agentes. Entonces, en los nichos que hemos elegido tenemos muy claro que Guipúzcoa tiene muchas fortalezas en esos ámbitos y entendemos que en esos nichos nos tenemos que especializar y tenemos que ayudar a todos esos agentes pues, a ser esa referencia, ¿no?, a nivel europeo. Y por eso decidimos que en el centro, por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, pues Guipúzcoa es el lugar adecuado, ¿no?, el lugar idóneo, porque contamos con todos esos agentes. En el nicho de Smart Mobility, lo mismo, tenemos agentes en todas las fases de la cadena de valor, desde la conceptualización de lo que es el I+D hasta las empresas tractoras que están fabricando los autobuses, por ejemplo. En el caso de gastronomía está claro. En el caso de biociencias, pues con todo el complejo de los hospitales de Miramón, Biodonostia, Oncológico, los centros de investigación, Biomagune, Cidetec mismo, todas las empresas, todas las startups que están trabajando en ese ámbito, entendemos que también todo eso tiene que generar una transferencia, tiene que generar un conocimiento que se transfiere al centro, por ejemplo, de Pasaia, donde se va a ver esa experimentación, esos pilotos, y al final es generar los sectores de futuro donde vamos a crear el empleo de futuro y donde decíamos que tenemos que generar ese empleo de calidad para mantener pues, ese modelo de bienestar que tenemos, ¿no? Pero siempre basándonos en las fortalezas del territorio. No vamos a empezar a idear o a diseñar un nicho, a elegir un nicho donde no tengamos ni agentes, ni empresas, ni... Oso ondo. Bueno, ordu batea junta dugu markatuko duzu, luzea izan da, baina nik uste dut importantea da, ze honek markatuko du legealdi osoa arlo honetan. Eskerrik asko.